أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kişilik dünyası için, onun geleceği için, bütün dünyada xatlı olsun için, onun ruhi yaktan en güçlü terbiye bulurğa tiyiş. Əminə İslam dinində başqa dinlər bilən çağırtırğan vaxtda onda en əxlaqi yaxdan ruhi tərbiyə məsələsi birinci dərəcəyə qoyulğan. Mənə şunsa en birinci. Çünki aqıl dərəcəsi bilən ruhi tərbiyə yerdən birdən bulmasa dünyanın gələcəyi bolu mümkün түгел. Əgər də aqılına varsa, çünki etken söz var bit, xalqına etken söz var bit. Aqıl tərbiyəsi bilən ruhi tərbiyəsi yanaşdırılmasa, ruhi tərbiyəsi olmasa, dünyanın gələcəyi qorxunç bulurğa mümkün. Çünki tarixdə şulay aytılıb indi. Nindi qorxunç hallarını, cinayətlərini kimlər işləyəndə aqılsız kişi түгел, aqıllı kişilər işləyir. Ruhi yaqdan nişik faqirlik deb aytganda ol bir qorxunç şey bir. Şuna görə İslam dini, onun bütün mənə Qur'an kitabını qalsang bitində, biləsiz bitində, biz bitində sotsializmdə, kommunizm, gələcək kommunizmdə da oylağan yaşlar bulub üstüb bitməz. Evet, bir oylasan, o zamanlarda, bu revolüsiyadan son bulğan zamanda, əgər də dinə qarşılıq bulmayışa, şu Qur'an dinlərinə birək də şu İslam dinə qarşılıq bulmasa, dünya köbərək olğa gitken bulur idi. Çünki biz bitində kommunizmның neye zakonının onun nə qorasan onun bütün tərtibən Qur'an'dan alınğan kimi gitib bitalar. 1100 yıllık deyip şıqqan ikən ol bit şınlap da dünya xalqının köbüsü şuna tortala başladı. Təbii yol. Çünki onda bütün ayetlerin qorasan Allah Teala'nın bütün Kur'an'ını okup qararsan, onun mənə Tatarca tərcümə etkenləri var mənim. Şularını okup qararsan, onlar bütünsə izgilikə bir nindi yavuzluq bulurğa mümkün түгел. Hem en izgi hislər bilən tərbiyə məsələsində bolacaqdan, hem şu əxlaqi tərbiyəyə мың deyip turunda aytan bitməliyəm. Мың turunda aytkan vaxtda en güçlü təsir o avaz. Мың degəndə qabatlab aytan mən. Мың degen söz ol miskinlik түгел. Мың ol yağımlı, yürekten çıkan his, en izgi tileklerinin avazı ol. Şundan sonra olacağın vaxtda, eğer indi bugünkü gündə qızğançıqa qarşı bizning sənğət var, mədəniyyət yolu var. Şuşunda sənğətinin, bigirək də muzika sənğətinin tərbiyyəvi yağında түгел, көңіл aşuğa, şovlar deb aytadi. Şov degən birini qarağısa, sotartı nəsə aytadi. Xalq yaratmağan şov degenin anlata bit ol. Şov, tuyğan şovdan degan. Yo'q, hali bilasizmi? Şu neden televizordan qarasang, bütün internetdan qarasang, bütünisi har kishinin ko'ngli qiziqda degan. Qara qiziq, qara bu qiziq. Qara nechik ishlar turibdi. Qara jurlarlarni qiziq deb, shuni jurlarlangan qiziqni qaray, o'zlari shuni qo'batlay boshlaylar. Demak, shu ruhsiz yoqqa, tərbiyəsiz yoqqa hem aqılning ziyon keltira turgan, bar shayton to'yi, bar ko'ngil mingi. Ko'ngil mingi shu nə Qur'an maqamı. Çünki eləlikdən Qur'an o'qu degan kimi uni ikilab o'qila. Hem ikilab o'qilgan vaqtda en izgi hislar bilan Alloh Taolaning izgiligine inanib, ona ishonib, onun en izgi hislarini nechikdir asir bo'lib, shuni naq o'zing tarbiyalaganda, tarbiya yo'lida shuni foydalanu. Tabiiy ravishda olib boru. Mana bu ki dunyoning kelajagi yog'imli motor bo'lsin uchun imonim komil shu din yo'lida, mana shu aytilgan ruhiy tarbiya yo'lida mungni foydalanu. Onu men aytgan so'z түгел. Burungi zamonlarda, eng burungi zamonlarda ana Orfey degan nechik ovoz solgan jirchi turida so'z bor ekan. Onda narsa deylar? Orfey o'zining qillari tortib akrimni jirlab borganda kishilargina түгел, hatto hayvonlar, jirtqich hayvonlar da akrimgina ona yarib borganlar deydi. Anglasa bu narsa degan so'z. Mana bu yog'imli ovozning ta'siri degan. Hatırlaysizmi? Ana nidagi tarixda bor endi o'tirib olganda sirenalar ovoz solganlar. Ovoz solgan shu vaqtda bilasizmi sen? Onda sirena
корабльләр үтеп барганда, ул сирена авазына корабль туктап, шушында калып харап була торган булганнар шуңа әйтеп. Шуңа күрә даже бар ана ниде карапта барган капитан, чтобы анда бармасыннар өчен бөтенесен мачталарга бәйләп ул чакта үтә торган булганнар. Менә нинең сихри авазның көче. Шушы сихри аваз ул кеше бетерә торган түгел, ягымлы аваз булып барса, дөнья киләчәгенең мөмкинлеге, киләчәк моторлыгы бар. Бүгенге көндә шаккатарлык бит. Күрәсең, фәнни-техник прогрессның үсеше. Әле 50 ел элек без бәләкәй вакытта авылда электричество да юк иде бит. Хәзер күрәсеңме, бөтен дөнья, бөтен мөмкинлеге шаклар катасын. Шын мәгънәсендә без ул вакытта уйлаган, безнең әти-әниләр, әби-бабайлар күз алдына китергән коммунизмның материаль базасы 100 коммунизмга җитәрлек хәзер. Алар без уйлаганча. Хәзер кызганычка каршы җан тынычлыгы юк, җан тынычлыгы җитмәй. Шуңа күрә менә бу 1100 еллыкнан ул инде үзебезнең менә бу Россия Федерациясының җитәкчесе Владимир Владимировичның да бу әһәмияте, аңа әһәмият белән карап, үзенең фикерләрен әйтеп, шушыны нитеп, ничек хөрмәтләп, аңа чыгыш ясаулар, шуны үткәрүгә, аның ничек дип уңайлы карашы, ул бик әһәмиятле. Димәк, ислам дөньясына белән Россиянең якынаю дигән сүз. Димәк, менә шушы ислам дине, исламның гореф-гадәтләре һәм исламның рухи яктан тәрбияе булса, киләчәктә дөнья матурлыкка барачак. Чөнки хәзер бөтен дөньяда карасаң, бөтен илләрдә шушы ислам диненә якынайып, шуңа күчкән кешеләр бик күбәя бара. Әгәр шулай булса, киләчәктә дөнья халкының, җир шарының иҗмак, бүген әйтәм бит мен, бит җир шары иҗмакка тең. Кара син бу табигатьне, кара син матурлыкны. Казанга урамнарга чыксаң да, мин адашып бетәм. Кара әле генә булай иде, әле генә күрәсеңме? Ул табигатьнең матурлыгы, ул техниканың күплеге. Бу мәсьәлә бит инде шул кадәр кешеләрнең бер-берсен аңлап, һәм иң беренче иманым камил, бала туганчы тәрбияне башлау кирәк. Чөнки менә минем бер шәкертем бар. Аның ул минем Рөстәм исемле җегет. Алар Ижауда очраштык белән беләме? Ижауда очрашкан вакытта анда мин нәкъ менә шушы мөнәҗәтләр әйтүләр, шушындый рухи очрашу булды. Шунда мин чыгыш ясарга кирәк булган вакытта тукталмый әйтәм, мине төшереп алсыннар дип, үзем видеокамерамны артында утыр бер малай. Шуңа биргән идем. Мен төшерә әле дип. Шунда дуслашып киттек, әнисе дә шунда булды. Ул бала аңлаганча 5 яшьтән уже гармон тарта башлаган. Аннан соң инде җырга, музыкаль мәктәбендә укый икән. 9 класска бар алдыннан шушы вакыт дуслашып киттек безнең белән. Әнисе әйтте, ул туганча мин ягымлы музыка тыңладым бит диген. Һәм ул минем үтенечемне үтәп Казанга килде. Музыка училищен тәмамлады быел. Хәзер инде эшли дә, алга таба эшен дәвам итә. Ул минем дәвамчым. Менә шушы уйлаган вакытта иң ягымлы моң авазы ул киләчәктә кешеләр белән торды. Менә мин кем инде бер караганда. Ну ярар әйтергәм, җырлап биришендә кешеләргә. Кем инде ул дип әйтергә мөмкин. Чөнки нәрсә инде дип куярга мөмкин. Алар минем эшләгән белмәй. Әмма ләкин мин гомерем буе сәхнә кешеләренә тел тидермәслек итеп яшәргә тырыштым. Авылда булдым, колхозда эшләдем, армияга киттем, армиядә беренчеләрдән булдым. Bütün отлично бетердем уку йортларын. Мин авиациядә хезмәт иттем, аннан кайттым, консерваториядә укыдым, консерватория бетергән вакытта гел эшләп укыдым, мин гардеробта, кашелләрдә эшләдем. Шушы вакытта соңыннан моң белән эшем дәвам итеп, нәкъ шушы моңның кадерен белеп һәм шуның тәэсирен белән хәзер үземнең юнәлешемне алып барам. Рухи тәрбияви моң белән. Ул Тукайныкы. Габдулла Тукайның әйткән сүзе бар. Бер кичәдә ди bir şakir şunday ягымлы моңлы итеп җырлады. Авызын калын кәгазь канлыгына ачып дип. Менә шушы бер була микән ни дип. Бүтән уку вакытыннан соң, шуннан соң да бүгенге кадәр шушының шулай микәнне ачыклап иңа ирештем мин. Һәрчөнки мин җырлаган вакытта түгел. Мәсәлән, дип иретәләр вокалга. А, О, У, И, Э Мен артикуляция бирәтәләр. Карап әйтәм, әкәмәт. Карап утырасың, елмайдан А,
o kara tegene etikeylerim. Subhanallah. İyi eybet kişisin. Rahmet sana. Eybet kişisin. Üretkençe adip tugul. Neşek söyleşkendeki şey yüzün yağımlı bulsun. Kişilerin kim söyleşken vakitte sen ona en yakın dostun, en hürmet etken yakın kişin deyip onun bilen oralaşasın iken hem jırlaganda da şulay zozolga kelgen kişiге sen sıklanıp qaraysan. Subhanallah qarali. Neşe gezerlegen programma var televiziyadan. Şuşalarını qaramışa, divan qayatып qaramışa, bular benim konsertga kelgen. Rahmet sizge deyip. Şuşanday yağımlı jılı bilen jırlasan, ular şu kadar yakın eteler. Mene şu yönelişini men devam etsem kele hem tatar halkının dilimizni yağımlı bütün görüp adetlerimizni şu dünya halkının ihtiramın layıklı şu ihtiramın yavla alga tabada yavlar için bizning yağımlı uğraşımız bütün milletlerge. Yandan bile tugul özümüzning milletimizning de millet içinde de bir-birimizga qarata en yağımlı, en hürmet bilen yaşauga öğrenü. Hem bütün milletler bilen yardımlaşıp yaşau. Hem şu dinimizde ko'rsatilgancha, Qur'onda ko'rsatilgancha, şu zakonni shin ko'ngildan, mana bulay dötügü buna ötüp tugul, şun yürekten kabul etip şunun bilen birga ishlaw. Demak, bizning kelajagimiz bor. Biz endi tegib bulay kerak, tegilay kerak, totar til bilek, tegib tugul. Şu özümüzning o'ylarimiz bilen yaşauımız bilen, özümüzni tutuğumuz bilen biz örnek bularak işlesek, bizge yerip kichkina bolalarda şulay o'sashak hem kelishamiz bor bizning. Mana shunday eng ezgu tilaklar bilan bilasizmi? Dunyoda o'zingning kerakligingni to'yib, mana shu yashata kishini. Chunki agar o'zingni kerak deb turib, bir turnament o'ynatgina jiktir infeksiya bo'ldi, o'shani tovushim bitgan bo'ldi-da, o'yla bitta nash men bu dunyoga keragim bitti degan gibi. Yo'q. Mana hozir shu yashimga yetibda men 50 minglanam, ovoz solam. Chunki men ishlarni yaratam. Chunki kichkinami zo'rmi? Mana bunday ko'krakda bizning sobiy bola. Niyatda bo'lsaqda, sobiy bola nosroy. Shunga ko'ra kim bilaysang-da, shu sobiy bola turida o'ylab, senlar nendagina qayfatda bo'lsin, onun size sobiy shog'idagi ko'kragindagi sobiy bola bilan oralashuv. Mana shu bizni kelajakka olg'a tabayizda. İslam dini ona şulay ihlaslık gerek. İslam dinine ihlaslık gerek. Hem onun zakonlar bütün Kur'an'ın tertiplerine ihlas. Şunu bütünley özün şunun bilen yaşaw gerek. Eğer yosalma deyip yasa o aybet tugul. Aytan bitinde yazmışına o kelamim. Dünya kurdum. Rahmet Allah'ım. Bunga şağımır girdin. Ağır şakta toyanırday, dostlarım var, tuğanlarım, oralaşır, bunların var, hislerim var. Rahmet sizge jırlarımını tınlağınға, rahmet sıkına qarab bilmayğanға, rahmet dostlar, bir көрüşü, bizi bit, bir qımır. Mene şu oylar bilen yaşap, men imanım kamil, kelajekka nişiktir, menim bütün hayalim şol buldu indi. Bolalarga en güçlü ihtiramım buldu. Niçin deysen, çünkü bolalarga koy bir kişi, bola şolan kuşun bir tuzlarga mümkün. Aytan qarali, Ömer şol qal tez öte, bir-iki yıldan görünedirler jigit bula bit bu. Bu bala özünün bileke şağında ona ko'rsatgan noşarlıkni unutmayol. İkinci, ülkenlerge kim bilen gine Efeji Abu Yusuflar bilen zinamıştık, artistlar bilen gezdik biz. Men onun yanında onu hürmetlep, ortadan yer beybirlerini alıp, gerek şakta leşiniyalar bilen, men uylanır bilen de şıgılanır, şurada itip, yakın itip. Hem o opera teatrından, nege bizni brigada alıp çıkan vakitte opera teatrından. Şolda, men gol, bana opera teatrından bala seni çakırdılar meydan, çakırdılar, baram, olay bulgaç men de baram, rahmat sana deyip. Şundan soň aytam birgeleşip dep şu şey var. Men aytam, oyladım. Şunday kişi bolsaň edi ol. Kim bilendir uçraşsaň, tagyn uçraşasy kelsin ol, kişi seni bilen dep. Mene şunday kişi bolsaň edi dep ýaşam men.